Enyuma ho TV West tukakwereka ishomero rya St John's Nyabwina uko rutwirene rukoraje kuyiharitanda ko mu mwaka gwa 2089 kandi ubwo hatubongire koraje munongo mbegezo bya siniya ya mukaga ecemiza beje baceru kushoma omunso munyakuzimurirachi inokushemerwa kwa mani ahabwa beje bitu abinkumi 2 ko basize kusinga bigezo byabo na maxinungi na munonga science subjects singirwe kurungi mu isomero iteri tugo kubanza korekana imyaka ihingwire isomero itebene performing aje mu science subjects ni nsima ruhanga ubabasise kandi olnitwe arikuza kutubasa tukakora kinga tukarenzya ahibabire basi abeje bashatu baba science bihireyo boneri 19 kandi babire no batwara amashomo agarum PCM/ICT PM/ICT na REM/ICT kandi agubashira higuru bongire kwishomerera umuhimbo abo inshomesa yabo nungi na nabashomesa babo barungi abo guma batwataraho munonga mbatereza buyamba kutereza na no studies zitu library ni nungi munonga laboratories ruho kandi cyaba zero kundeta hanu nahabwa performance nungi kandi mpamya no kujambu teka change nje negumane yonja ndungi kandi ahishomereri abana 29 bari yahiguriye boneri 15 kandi ana namushanje bari yahiguriye boneri 10 ekiri kubahindura abasinguzi tugumire twineze max zo mu science kumarubire buringwa imyaka 15 tusinga amashomero go muri Shema no mu region kumarubire buringwa rero tuka physics na mathematics icyo cyo tukacheza isiyona ne tumanya ngo mwana wa mureta St John's Nyabwina naba yahikire yo admission ngo yatwara science itwecho no registering ngo mwana yagirata yahika bwendu nyino kushemererwa kuhango munonga ahabwa abana bitu mabara koraje bigezo bakabisinga olevo cyamba bakabikoraje bahikaje munonga hati mbwenu kandi na elevo ninga sine ya mukaga nabo bakozereje munonga abana bashatu bukubanza batungi 19 abakurata abana mukaga batungi 18 nabandi bini 17 nabandi 16 Biamaka Constantine urumukuru w'ishomero rya St John's Nyabwina nagira ngo bina amasiko minji okwija gukora kurungi kucerana na kandi okusomero kwito kuturaho akuba kusinga kw'abana asine ya kanana ya mukaga no muze gwitu n'ekintu ekitukurwanira kureba ngo buri mwaka abana basinga kandi bayongeraho kukira buriya cyo kubanza ni isima abana basine ya mukaga mu mwaka wa 2022 kugira ngo bashireje bigezo byabo kandi okike bigezo byabo no kugira ngo nibakwatanise n'abashomesa ari St John's ntwebembeze micwe abana bitu bine micwe niba consulting abashomesa bagendera y'abashomesa babahereza Gasha kwa Sheikh Abdul Latif.